Россия onun рота рекордыларына тахымна курактыгилерге үрдүк көдүрүлөрү хетеспит. Сахабы серин спортсменнарын чештайын барабыдалсва 2 нөмердә жетигер үрдүк тахымга терелинне. Окурдук республика бастыңнара күстә спортсменнар bütün Россията бастыгы спартакиадаларыттан 9 метали, onun рота рекордыларына паралимпиестер сайынгы ойнуларыттан 14 метали ağıldılar. Saha Respublikasının Sümeddeme командатын белемнир кийин директоры Михаил Пахомов, онна адаптивный физическая культура онна спорт кийинин директоры Нюргун Иванов, bütün Россиятагы бастыгы спартакиада оннан рота рекордыларына паралимпиестер сайынгы ойнулары күрәктегилер төмүктерин туунан сүрүн ихитиннерилери оңодулар. Күстә спортсменнар спартакиадалара Казаньга, онна Москвага атылжа айын онугар сагылынан баран 6-2 күнүгер төмүктәмите Россия спартакиадата 2 тыгынча сүйбе 4 сыллаақы Франция болар олимпийскай программанын итылыбыта сахабы серин спортсменнары спорт ağız көрүңнеригер кытындылар. Дзюдоға Карина Ефимова кыгыл көмүс, Надежда Татарченко өрүн көмүс, Наталья Леонтьева 10 км дистанция хүрүүгө өрүн көмүс, классическая онанытыга Рената Гаврилева, Кристина Устинова, Розалина Тимофеева өрүн көмүс оны бронза медальдери, Көңіл тұстуға Петр Копылов, Севил Назарова бронза медальдери, Стендеве итыга Петр Егоров бронза медальдери ылыттатылар. Сочиға болан аспыт народты рекордыларынағы паралимпиестер сайынгы ойнуларын күрәктегилергер Россия 12 регионларытан тыгынча 200 спортсмен, оны тағынан Германия, Сербия, Мали курдук омук ондойдыларыттан келен кыттыынылылар, дробияларгар қачақта спортсменнер спорт оғыз көріңнергер күрәктәсілер, Көк көміс металлері Қарбағаңа Анастасия Диадорова, Булошны оғынанытыға Виктор Скрыбыкин, Жадырына Анниға Василина Иванова, Виктория Петрова, үрі көміс металлері Тэхвандоға Татьяна Белова, Копиону барғыға Аял Сипсеп, бронза металлері Остол теннигер Михаил Неустроев, Булошны оғынанытыға Жолустан Захаров ылататылар. Үгі спортсменнар бұд 200 көрінерге меселесілер. Спортсменнері білімнәбі тренердер оның ытыға Анатолий Николаевич Тимофеев, Михаил Михайлович Пилатов, Балдар Батумун Куевич Балданов, Чепчек атлетикаға Дмитрий Васильевич Колесов, Василий Афанасьевич Передонов, көңіл тұстуға Яков Яковлевич Филиппов, Александр Савельевич Аконешников, адаптивный спорт тренердері Чепчек атлетикаға Петр Николаевич Давыдов, Василий Андреевич Аленов, оның ытыға Андрей Андреевич Икысман, Петр Васильевич Андросов, Тэхвандоға Руслан Александрович Паисеев, Яков Васильевич Гаврилев, Остол теннигер Макар Николаевич Дьяконов наградаландылар. Бихи республика олайыннан, бихи проистовут поддержкаланынан Россия Минспорда инвест программатыр 2-нче хүбәттә хүббасылга улахан республиканский центр тутары үбләһенең көдердә дигән бен бохонумын рестехн марон антуга бене хүдалхан хонун инне улахан бир региональный центр булып кута улахан назадачта олимпиада китте. Олим булган билем паралимпийска юны би асыл күдү көрөбөт оннан тон бу 2-нче хүбәткә булыкта паралимпийска юны булып би этеңе айнан тиек биттен тимен Улахан спортка көйі көтөллөмі спортсменнер, оны кенілер тренердері республика наградаларынан бейреннелер, иннігітен өсі күйіскерчілер, масырыстываны шашуер, спорт үддік чепчалдарында байар сорук турар. Сетихи тос қойдун.